konkretno ispravka krivog navoda kolege Košarca vezano za nerad Komisije za pripremu izbora Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Vrlo je važno da i te stvari argumentima razjasnimo upravo ovdje u Visokom domu, da li se to snimalo ili ne, na kraju kraja ostaće u stenogramu. Ova komisija je izabrana 6. decembra 2018. godine. U njoj sam lično i ja predložen ispred svoje političke partije i ta komisija je imala na prijedlog sekretara Doma prvu konstitutivnu sjednicu na kojoj nije izabrano rukovodstvo komisije. I to je potpuno tačno. Za razliku od istražne komisije koja nije imala ni svoju konstitutivnu sjednicu, što je isto tako veliki propust rukovodstva i kolegijuma, što mislim da nije dobro, da je to selektivan pristup. Kada je u pitanju Komisija za pripremu izbora Saveta ministara, dok se ne izabere rukovodstvo, njom predsjedava najstariji poslanik u toj komisiji. To je poslanik koji dolazi iz ova dva poslanička kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji nije do prije neki dan želio da predloži niti jednog člana stalnih komisija i vjerovatno nije želio da radi ni u Komisiji za pripremu izbora Saveta ministara Bosne i Hercegovine, a mogao je, jer ima poslovničku mogućnost, jer je jasno propisano Poslovnikom da Komisija za izbor Saveta ministara može da se sazove na prijedlog predsjedavajućeg, u ovom slučaju najstarijeg poslanika koji dolazi iz ovih klubova, i jednog člana komisije, a iz ova dva SNSD-ova kluba ima nekoliko članova Komisije za izbor Saveta ministara. Ja sam dužan da to kažem. Mislim da je jako važno da se i te činjenice raščiste, jer je bilo jako puno prethodnih dana pokušaja manipulacije sa stvarima koje apsolutno ne stoje, jer je precizno definisano ko, kako i na koji način može da sazove komisiju, šta da predloži, a ona je imenovana ovdje u ovom domu tačno prije godinu dana i u njoj sjede poslanici koji su mogli do sada da rade bezbroj puta.